ya lesome tsela le ya lesome šupa. John chapter 19 verses 16 and 17. John 19 verses 16 and 17. Aki kumare ke tla e bala ka thuso ya Modimo. Tlhogo e le katlholo ya Pilato, Jesu o gola sefapano wa polokwa. Verse 16. Ya ba bona a mo gapelang go bona go le a ba polwe. Ba tšea Jesu ba tloga naye. Jesu a ya rwele sefapano sa gagwe, ba tšwela pele mo ba rego ke legateng, ka Sehebele ba re ke Golgotha. Ba e tshwereng ka leleme le lengwe a ka re balla lona. Itu la sefapano e ka re nna le wena tsatsing lena ka motsotso ona re ke re lebelle leeto lena Jesu a le tsamaileng. E ka re o ka etsahala mohlomong nna le lona ra bina temana ya bobedi ya go sana 72 inagologang le lelale ka tshepo tefo se a feta. Lieto lena la Jesu ba le bitsa ba ya Golgotha, e leng lentswe la Selatini le bolelang tsela ya mahlomola. Tsela ena ke e tšea dikgato tseo ba bangwe ba dumellanang gore e ka nna gore o fitlha Golgotha e nne leeto la about 600 meters. Jwale mona nna le wena ka hare ho leeto lena la Dolorosa re kopana le leeto lena le arohantsweng ka tsela tse fapaneng. Ho na le di-station tse fapaneng ha re leba Golgotha. Jwale re kopana mathomo le Jesu a tlile ka hare ho makgotla, a tlile tshekong. Nna le wena re kopana le Jesu a lebane di-two justice systems. O ne a tsamaya ke hona makgotla a Bajuda, o ne a tsamaya ho bo Anna le bo Kaiafe. Ra mmona a tswela pele makgotleng a Roma a iswa ho Pilato. Jwalo nna le wena re kopana le Jesu enwa a tla kiswa ho Pilato, ya iba Pilato ka ho se bone molato ho yena wa mo lokolla o mo isa ho Herode. Empa Herode o mmusetsa ho Pilato. Kana nna le wena re ka dumellana hore Jesu ha ntse a le ka hare ho makgotla ana, there was already a judgment yeo batho ba e fileng ka Jesu. Ho ne ho na le a judgment ye re neng re kgolofela hore the judge who presides over this case tlamehile a fane ka yona e le hore Jesu enwa a thehiswe. Jwalo nna le wena ha re yo qala leeto re kopana le Jesu a le lekgotleng la Pilato la bofelo. Herode a mmuseditse ho Pilato. Setulo sena sa Pilato ditsebileng ke setulo sa Kabatha. Setulo sena ba American Department of Justice nna le lena re ka dumellana hore re ka pointa le the Supreme Court of Appeals mo e leng hore the decision cannot be overturned. Ke ho ba tsebang hore ha Pilato a ka lefa Jesu
re bona ba mo tšea ba mo rohaka ba mo rwesa gale ya meutlwa ya eba o thoma leeto la hae a tshwara sepapalo sa hae go leba Golgotha go na yo tlhagiswa teng. Golgotha baratuwa e bitswa gore ke pelo ga lehata mo e leng lepelo la matlhomola mo e leng gore go tletse mathata a se mang le mang a ka isiwang Golgotha ka gobane ne le batla bona disenyi tsena jale Jesu nna le wena e kopana e le sesenyi ka lebaka la gobane o ile wa ba le judgment godimo ga gae. A tswela pele go leba Golgotha gore teng a yo tlhagiswa. Re kopana le Jesu a ntse a rwele sepapalo sa hae go leba Golgotha ya eba go ba le moo Jesu ka lebaka motlhong la boima ba sepapalo o wa fetola pele e ne e bontsha fela gore sepapalo sena le a se tshwere ke motho a leng ke Modimo. It was God in human form. Jwale botho ba hae le bona bile ba utlwa boima ba sepapalo sena. Ra fitlha moo Jesu a kopanang le mme wa hae yo a neng a tletse dikeledi, yo mme wa hae a tletse botlhoko. Motlhomong ha a ne a kopana le Maria gore Maria a seke a bua letho le Jesu ke gobane motlhomongwe lerumo ne le se le tlhabile moya wa Maria. Le ka gopola gore Maria a ne a ka fumana Jesu le be le itse go yena o tlo tswala morena ya tla pholosang batho empa nnete a ifumana go Simeone o le wena mosadi tseba botlhoko bo o tlo bo utlwang bo ka reng ke lerumo pelong ya gago ke ka bakela ngwaneno wa gago. Ra kopana le Jesu a kopana le Simone wa Kirene. Ha kopana le Simone wa Kirene ke moo Simone a fiwang goba masole a mo gapeletsang go kutisa Jesu sepapalo sa hae. Ha ba ne ba gapeletsa Simone go la kutise Jesu masole a lo mana tswa gore ha ne ka kana se mo thuse e ka ba hona Jesu a ka gwang ka lebaka la boima ba sepapalo. Ba ne ba le tetse go ya go mo monka sepapalo. Ba ne ba le tetse gore ha ka fitlha fela sepapalo le ka le ithute o dira tse le ratang ka eng. Ke bophelo bo jwale baratuwa ba bangwe ba le thusitse ha le preparela di-interview tsa lona. Ba bangwe ba le thusitse ha le ne le preparela di-exam tsa lona empa it was not out of love empa e ne e le gore le batla mafelong le ka le mo fe public humiliation a ka bona ke ba. Ra kopana le Jesu ka dikodumela tsa hae a ntse a tsamaya o kopana le mme ba re ke Veronica ya ileng a fitlha ya eba o mo phumula sefatlhego sa hae. Bibele ha e le tlhalosetse mme enwa ke mang empa ditsebi ha di bua ka mme enwa di re motlhomong ke mme enwa a ileng a ba a ka tshwara fela molomo wa kobo ya Jesu. Motlhomong o ne a gopola sepila molomo o sena moedi wa Modimo a o mo go di batho. Ke kopana le Jesu a wa kgetlong la bobedi e ne e le go bontsha gore le ga o le jwalo ke santsane le nna ke na le physical exhaustion ka lebaka la gore ke Modimo ya tlileng bathong jwalo ka botho. Jesu ra kopana le yena a kopana le basadi ba Jerusalema ga ba ntse ba mo llela leetong lena la gae o le go bona sekeng la ntelela
e ka kgona itireleng lona le bana ba lona ka lebaka la gore motlhomo nna le wena re rata ha di fa batho di ba wenta piti kapa le nne gore shem le le bana o le ba o kwa botlhomo o ba o llela mathata a di nwela maphelo ba re kopana le Jesu awa kgetlong la boraro bo Jesu a neng a sa bontshe fela the physical exhaustion empa o ne a re ruta something o ne a na le divine power hore a kuke sefapano bodimo ya gabo Jesu o ne a ka utlwa ka batha ka matla a hae a kukela sefapano sa phologela Golgotha empa Jesu ya eba o kgetha hore le ha ntse ke na le matla a hae ke tlo tlhagiswa jwalo ka motho ke tlamehile ke se lwane botlhoko bona baka ke taba e bona. It doesn't matter what power do I possess empa ke ilo tsamaya ke ke le sefapano sena sa ra fitlha Golgotha le bona Jesu a se jwalo a kolwa diaparo tsa hae batho ba ne ba batla go mo humiliate batho ba ne ba batla go le ba mo moke ba ne ba batla hore a ke be se tseisa ho batho ya e ba jwalo ba thoma go mo humiliate ba kola diaparo tsa hae ba mo tsola diaparo tsa hae o ne o na le ntho mo ba ilebetse o ne Jesu a ne a pele shame ya rona batho ba hae o ne a pele dipitsa rona ba ne ba na hore kana a di mo tsola tjena di tlola batho ba hae di bitsa bona a ne mo tsola tjena di lopolla ditaba tsa hae a ne mo tsola tjena di fa batho poloto ya Jesu e ba Jesu ba leba go mo kokotela sefapano batho ba go mo kokotela sefapano ba lebetse tomo ya bophelo na modimo ya gago Jesu ha ya tshwedina ke a tseba o ne a senya ka molomo wa hae he was good at provoking Jesu ena ne re ka thoma ka o thiba molomo eno wa hae empa ba le bana se bitsa sa bona ka sona ya e ba tomo hoa sefapano ka melomo ya batlhanka ba modimo ba ka le bolela mantswe Jesu a buile ga le sefapano ka Kriste.